yathi namhlanje nabantu abami ngizawuhlukanisa ngokwamaqoqo nangonjengokufika kwenu phakathi kwalo muzi. Yathi iqoqo neqoqo engizawulibiza ngizawucela liphumele ngaphandle kwethempeli. Sayithi inkosi ngicela abantu abafika lapha ekhaya begula benezifo ngokwehlukana kwazo, asebephilile asebesindile bephumele ngaphandle. Abasukuma-ke ngokulandelana kwabo ababefike ngalokho kugula ababeze ngakho bezocela ukuphila emzini wasePhakameni. Baphuma laba bantu bahlala lapha iqoqo labo. Yasethi ngizawukhipha iqoqo lesibili. Yathi ngicela abantu abafika lapha ekhaya ababezocela abantwana bengenabo abantwana mase bebatholile bephume nabo behlale laphayana eceleni. Umdlalo laba bantu baphuma. Yaphinda inkosi yacela abantu abafika bezofuna amakhosikazi asebebatholile yathi abaphume. Baphuma laba bantu ngokuhlukana kwey'gaba zabo base bakhona inkosi elalisele ethempelini. Yathi-ke njengoba ninanisele lapha ayikho yini kulamaxoxa lapha ngaphandle akufaneleyo. Yathi la ethempelini ngifisa kusala abantu abafika lapha ekhaya ngoba bezokholwa, abafika lapha ekhaya ngoba bekhonza ushembe. Yathi bona abantu engicela besale lapha ngaphakathi. Bathe babesala laba bantu ethempelini eyithi-ke kulaba bangaphandle lonke nine lapho ngaphandle ngobe nanizofuna lapha ekhaya senikutholile. Yathi hambani buyelani emazweni akini niyobuya lapha ekhaya senizokholwa ngoba lapha emzini kaNkulunkulu akuhlaba. Ma uhlala emzini kaNkulunkulu uyozilewona wenze nezinto ey'ngenziwa lapha ekhaya. Bahambe-ke laba bantu babuyele emazweni akubo. Basazi-ke noma bazi lapha ekholiwe yini, kodwa lithi izwi lenkosi bahamba laba bantu babuyela laba bevela khona. Ingakho-ke ngithi maNazaretha mhlawumbe nathi ngelinye ilanga nobani nobani safanele sikhokhele okuba ngampela njengoba thina sasizokwenzani emzini wasePhakameni noma emzini waseBuhleni. Lokhu esasikuzele lapha ekhaya ngabe seyikhona into esikwenzayo, ngabe kuseyiyona indlela kaShembe lena esasithe siyayikhetha esesihamba ngayo namhlanje. Ethi inkosi enkulu yasePhakameni omqalo wendlela ekhuluma indaba yokuganwa kwalapha ekhaya. Ethi intombi yalapha eNazaretha ayikugani umuntu ongakholwa. Lensizwa yaseNazaretha ayiganwa umuntu ongaloni iNazaretha. Othi kwahamba isikhathi ngelinye ilanga emzini wasePhakameni ubabamkhulu othi kwakunengane ayinkosazana. Uma ehleli ubabamkhulu kuyikhathi zomhlangano kaJulayi lezi ngane ziyavunula ivunela ukuya emgidini. Othi wahlala edlula lenkosazana wayeseyibiza uShembe ngayisiza lengane kuyena. Othi ngicela ukubuza mntanami ukuthi ungakabani isibongo. Ngayisisho lengane othi ngingwakasibanibani lapha ngezansi. Wayesethi ubabamkhulu ngiyabonga mntanami, hamba kuye emgidini. Yahamba lengane kwagidwa kwaqedwa kakuhle yabusisa inkosi. Bahamba abantu bayolala kwedlula usuku bathi ngakusasa futhi kwaba yilanga lemgidi. Thema ehleli ubabamkhulu yaphinde yaqhamuka lenkosazana. Ithema ithi edlula waphinde wayicela yeza lengane wathi mntanami kambe wathi ungwakabani isibongo. Yasho lengane uthi baba ngingwakasibanibani. Wathi ubabamkhulu ngiyabonga mntanami, hamba kuye emgidini. Baphinda futhi bathi kuyisonto sekuwusuku lwesithathu manje ubabamkhulu nengane ibuza into eyodwa. The lokhu kwesithathu eyibuza yavele yasukuma lengane yakhala ivunulile injalo yahamba yaye ekhaya kubo. Yathi uma ifika ekhaya uthi uninawo mntanami kwenze njani wafika lemvunulo lapha wafika ukhala na uShembe ukhoshile yini. Ethi lengane ekhaya mama kodwa sekuze kwabakathathu uShembe ubuza into eyodwa
mangedlula ngebhidini uye ngibize phakathi kwezinye ingane angibuze ukuthi ngingwakabani isibongo mangabe ngimtshela aphinda ngibuze futhi nawo umlandelayo usengibuze kwaze kwaba kathathu othi-ke lo nkosikazi cha mntanami wena ungalapha ekhaya hamba ubuyele ePhakameni ufike umtshele uShembe ukuthi wena uzalwa yiNazaretha uzalwa intombi ka-25 eyakhethwayo eyasile eParadesi wathi-ke mntanami ngafike ngazibula ngawe lapha ekhaya ngebhathi-ke useseswini wahamba uyihle emhlabeni lase yabonga le ngane yabuyela ePhakameni ethi mayifike enkosini yasePhakameni ngasasa ethi ubabamkhulu mayibona hawu sawubona mntanami loyibanibani ethi le ngane yebo athi uhambe kanjani ekhaya besimlandisa le ngane amazwi kamina athi ubabamkhulu cha mntanami umame wakho ukutshela ungayikho hambe uyongibuzela mba wakhe ekhaya ukuthi wena wakuthola kanjani ongibuzela ukuthi ungwakabani yaseyihamba le ngane eyibuyela lapho ezalwa khona yathi mayifika kunina wethuka unina ethi le ngane mama uthi ubhombela nobabamkhulu angizobuza ukuthi mina ngazaleka kanjani othi unina mntanami kulungile-ke ngoba senze wavela othi mntanami wena ngakuthola mina ngingakagani othi ngangiyintombi yasePhakameni kodwa ngayishelwa insizwa eyayingalona iNazaretha othi sathandana nale nsizwa emjolweni esasujola kanti kuzohamba kuhamba isikhathi segcina nale nsizwa sembatha ewembatheni kwethu nale nsizwa kwase kuyafihlwa ekhaya kwase kuqhamuka oyiNazaretha owathi ezongicela kanti usengicela nje sengikhulelwe sashade eParadesi ngoba isisu sasingakabonakali kuthe ngakho kodwa ngifikile lapha ngizogana yaseyedlula indoda engangiyiganile emhlabeni kodwa wena ngafika nawe uthole ngesisu awuyena walapha ekhaya yaseyihamba le ngane seyibuyele emzini wasePhakameni yafike yamlandisa ubabamkhulu ethi ndlamhlathi kamayekisa ethi kulungile ngiyakuzwa mntanami yathi ngiyakudabukela yathi kodwa hamba mntanami uyongibuzela mma wakho ukuthi amakhosazana lana emisile eParadesi mzukwane eshada uyowageza ngani sona isigawu sikaShembe uyosigeza ngani yena uShembe lona mngcolisayo oweza ehlanganisa abantu ababezintombi owayeshadisa ethi ushadisa intombi kanti useshadisa unkosikazi uyomgeza ngani uShembe lona mngcolisayo Titus 14:2 15 uJob 21 lesithathu asiphuthule ivumeleni nkulumo ngivumeleni ngikhulume lapho sengikhulumile bese niyangibhila ngisala niyangibhila Titus shumayela izinto ululeke sola nokusola angabikho umuntu okweyisayo kangazi maNazaretha okuba siyawufika esithini phambi kwaShembe uma ngenzeka kufika insuku zethu zokuhamba emhlabeni ebenabanye bethu bake bama bamisa ingane zabo bevise eParadesi bezazi kahle ukuthi ingane zabo ayisezona yintombi kodwa ngoba umuntu wayefuna kubonakale naye ukuthi uzela inkosazana efuna inansuku ehlaza lele yagile intokazi lelinye ilanga eyathi mayiganile le ngane ithi lapho eyayigane khona kwakusemzini wasebuhleni eyobika enyangeni yezulu ithi mayibika le ngane baba ithi nenkinga lapho engiganele khona umyeni wami njalo masilele uyangixosha endlini uthi ngephunga lenhle angiphume ngiyolala kwelinye
mangabe ixoxa seyithi inyanga yezulu mntanami ophumame wakho ithi lengane ukhona ulapha endaweni yezansi njengoba sinwa ithi inyanga yezulu angumbize yasihamba lengane iyobiza umama wayo befika enyangeni yezulu ithi inkosi yamaNazaretha ithi inkosikazi ithi lo mfana wakho uyamtshela yini ukuthi unenkinga emzini uthi lo mama yebo baba ngicela Nkosi ungisize ingane yami yaliwa uthi uthembe yini inkosikazi ekuphatha kabi mangabe ingane yakhe ixoshwa emzini na othi-ke lo mama baba kangazi ukuthi ngiyokwenza njani ngoba njengoba seyagana nje bese ngithokozile ngithi yofika ihlale kahle nokukhwelana uthi ushembe nkosikazi ngesikhathi lengane ilotsholwa yalotsholwa ngeyinkomo engane othi lo mama zazu-11 uthi inkosikazi yayilotsholwa ngeyinkomo ezu-11 kanjani ingane yakho angithi uyakhumbula wena uthi lengane yakho yathi mayikhulelwe emntombini wathi wena ayikhiphi isisu azothina abanye amakhosikazi ithe mayisikiphi isisu nasenisithatha nayo sifake ethoyilethe uthi njengoba lengane mayithi mbatha nomyeni wayo ilala nomyeni wayo bese vuka iphunga lenje phakathi kwabo uthi kuvuka leya ngane enayifake esitamkokweni besinamathela kule ngane yakho ngoba indine nakhiphi isisu nayilahla uthi angeke ikuthole le ngane iphumula nkosikazi uma ngingahambi uyokhuluma iqiniso emzini eganele kuwo bese nenza inhlambuluko yokuthi laba bantu nabalobolisa ngeyinkomo engasafanele baphuma iy'nkomo ezili-11 esikhundleni sey'nkomo eziwu-9 ngoba lo mfana walobola le ngane wayeselobola unkosikazi hayi ntombi amahebhu 10:24 ethi le vesi kaSikhondane ukuze sivuselelane thanda nowenza okulungileyo asingayeki ukuhlangana njengabanye phakasilala kakhulu lokhu ubona ususondela mangabe sona ngaboni sesilazi iqiniso asekho umnikelo ngezono kepha kusilaleli ukahlo okhulume kwesabelayo yebo lawo ivuswe zoqeda abafikayo owadela umthetho kaMose wafa engenadawubela ngithi mina maNazaretha ma kungenzeka sificwe ilanga lokufa sizofa siye ezulwini kwengwane amabibi esihleli kwekwawo esontweni esolo kade kukhethwa ingane laphaya ebuhleni nathangi kade kukhethwa ingane laphaya ebuhleni ezinye zazo njengoba yicelwa nje ziyey'pholi ziyokhethwa y'pholi zazi kahle zona ukuthi ayisaphelele phela njengoba ihamba u-25 nje ziyazala zizodwa bake kwaxatana lapha kwelakithi ithempeli emnazi kucabana indoda eyephethe ithempeli icabana nabanye obaba ngoba kukhethwa ingane yayo zishe ezinye iy'ngane zathi thina ngesikwazi ukuyomisa unoyibanibani siyosilisa usibanibani ngoba siyamazi unoyibanibani ukuthi bengaseyona intombi lo muntu okuyena yomgana ubefika lapho ku-25 ebusuku afika mthatha ahambe naye uyoze kubuyisa ekuseni manje ngeke sikwazi thina ukuyomisa umuntu esaziyo ukuthi angasazipheleli uyadiyonisa kwesho ukuthi ingane yomgcotshwa ngoba namhlanjena abantu iqinisa kalifuni namhlanje isonto lonalele nje noma ngabe umfana lapha esontweni mayezalwa umfundisi noma engona amakhosazana azalisa ingane zabantu elakhe icala lithethwa ngoba nakho isugcotshiwe kodwa babona ingane yomuntu omfokazana ihlaliswa lapha ngaphandle kuthiwa uyobuya sewulungisa icala lakho kunabantu namhlanjena asebeze bagcotshwa abanye bangabashumayeli abanye bangabafundisi abanye bangabavangeli kodwa kuney'ngane zabantu abayikhipha emthombini bangakaze bageza thempeli akaze begeza imizi yamadoda kodwa ngoba yenziwa umuntu omgcotshwa lento eyakho indaba kayikhulumi efana lento noma lapha esontweni ma unemadlana kubonakala ukuthi hayi unemadlana lona noma ngenzani lomuntu esontweni alikho icala aquleswa lona alikho icala ongathiwa uyamiswa ngoba wonile ngoba yini unamasece
Unamasela. Ngoba ithi le vesi umuntu eyintombi engasingo intosi yakhe wayesembatha nayo akayilobole phela ibe umkakhe bethi akayilobole ngomkakhe ngoba ithi inkosi yamaNazaretha ngiyengizwa abantu mangabe bekhuluma bethi insizwa mayona intombi igeze ithempeli ngembuzi iyogeza umuzi wasekuseni ithi igeze nesihlalo ithi angazi ukuthi isihlalo esikashembe sigenzwa kanjani kwakusho ingumahlobo ethi inkosi yasePhalamende ngelinye ilanga ibilaphayana ezweni lakaZulu ithi bantu bami ikhuluma nentombi ka-25 ithi ngiyadabuka ngoba kuzisikhathi lapho khona emhlabeni abazali benu abayodayisa ngani ngoba abazali benu bayobe bethanda imali kuyofika abantu lapha kuleli bandla abayobe bengakholwa bezofuna intombi zasePhalamende uyofika umuntu akhulume nomgcotshwa akhokhele ibhuku agcwalisele ibhuku ahamba ayokhetha intombi lasuka amaNazaretha ahamba ayoshadisa namhlanje kuyophuma isimemo ubhalo esempelini maNazaretha siyanimema ukuphumelela kwenu kuyoba yithokozo ngelanga elithile zobe umshado kasibani bani eshada nesibani bani nami ithi ngiyalandela losiso otholakala ehaphi lesizakana layikhonzaphi ayinona iNazaretha umthetho waleli bandla uthi umshumayeli umfundisi noma umvangeli akamhlanganisi umuntu ongakholwa kanye nokholwayo kodwa uma ebahlanganisile unenkani umthetho waleli bandla intombi yaseNazaretha ayibhani umuntu ongakholwa angazike lapha kosisi bethu yembethe uma bekhuluma athi umuntu ingcono kabi nje ingunguluzi ungeNazaretha ingcono kabi ingunguluza ungeNazaretha amaNazaretha adlala ngathi ubone nini ukuthi iNazaretha adlala ngawe ngoba oshuthi inkinga ikwena ngoba phela lapha ekhaya mawufika lapha nabomama ngicabanga ukuthi bayabatshela odadewethu abaphenduke vele sebenabantwana ngiyabona vele lo inkosazana isehlulampisi ngeke uthathe vele ithambe lehlulile uphosele ikati yabona njengoba behlulele enkosazaneni waqobe inkosazana ngeke umeze lutho ngoba uhlula umthetho alala nawe avuke nawe kodwa ngicabanga ukuthi osisi bethu labasebenabantwana abaphenduka sebeney'ngane lapha lukhokheli noma ku-14 womama ngawe bayatshelwa ukuthi-ke bantu bami njengoba nazuzumusa kwathiwa senizinto mzentethelelo nathethelelwa uJehova akusalindelekile ukuthi wena kulo mNazaretha kubonakale ngelinye ilanga sewugona ingane encane ekubeni vele nomntwana omthole ungakakholwa masukholwa iy'thethelelo ngawumithi ayimithi intethelelo kodwa siyasibone sebekhushuza iNazaretha ufuna umncelisa uthola ukuthi njengoba sihleli nje kanje ethempelini udadewethu unesoka lakhe khona mangabe kunomcimbi nje wethempeli isoka libhalela WhatsApp lilalela-ke ngizobe ngikhona umbheke maphuma umshado bayahamba akunayo imali akuhambi ngizofika uba phambili banoze ngibhalele amkhokhele udali wakhe uthi umthetho walapha ekhaya iNazaretha kalikhomi iNazaretha kalikhonywa kodwa mangabe ngiyihlalsuthi kunosisi engimbonile engifisa ukuyovusa ngayo umuzi wobabamkhulu uthi ngisondela kumshumayeli umshumayeli aye kumkhokheli besiyabizwa leyo ngane kuhlale phansi kukhulunywe abuze ukuthi dadewethu nayinsizwa yasekutheni esefisa ukwakha ubuhlobo ngabe ekhaya khona bani wena nabantwana abangaki besesho usisi ethi nababili noma noyedwa angazi-ke noma abanye babana nabo abasuke bechithelile noma laba abanye abakhishwayo ngabovu ngoba phela khona abakhishwayo
ngelinye ilanga sihamba isitimela sisuke eNazi siyalapha eSithenga iyasha ivangeli besikhali intombazane ihleli lapha ekhonini limini ivangeli kaShembe mayikhala le ntombazane sesiyehla lapha eSithenga sayiyeza le ntombazane ngithi futhi ngithi mina yebo ngithi ngicela ukubuza ngithi mina yini sisifenze njani ngithi ngenkinga bhuti wami njengoba ukhuluma indaba kaShembe ngithi le ngane mina kangilali kahle endlini njalo uma ngithi ngiyalala uthi khala ingane lapha emadebeni kimi ngithi mina dadewethu ingane kwakwenze njani uthi bengihlala nomfana angithi uyabona laba abangenankinga nokuhlala nendoda ingamkhokhela laba nje abayihlalele abayikipitele mhlawumbe nalapha bakhona kodwa ngoba kwakhiwe nje lapha yana khona abayihlalela nga2 akhishelanga ngisho inkathi lethu sefuka emjondo lapha kufuka amadolo kucela imbabane othi lo sisi bengihlala nomfana bengihlala naye ngelinye ilanga ngakhulelwa uthi mase ngikhulelwe ngahamba ngayobeletha ekubeletheni kwami uthi awubanga sikhathi esingakanani ngibelethile lo mfana uyaphuza lapha nje kuphilwa leyo mpilo uthi wayesefika ngelinye ilanga ethusile wathi sibanibani wathi lona yebo wathi angithi ingane ngesikhathi uyoteta wayibelethela wena wathi lona yebo wathi ayishutha ayikho inkinga naw ayikho inkinga kanjani wathi lona hayi phela futhi singaye enkonzweni wathi lona hayi bo ngisenenhlungu uthi wayesemjamele uthi bebhuti sembatha naye ma sembatha naye uthi kwesikhathi sembatha kanti uzophinda ngikhulelwe futhi othi ngithema ngimnikela ukuthi ngikhulelwe esibanibani uthi wayesethi isilima wena uvelaphi wena ongazi ukuthi umuntu uma engafuni ukukhulela wenza njani kukhona abantu lapha abashaya itoyitoyi abalwa noNkulunkulu abanye sebeze baphenduka baba amaNazaretha kodwa bamile kule toyitoyi yokuthi bona abafuni ukumitha bagijima ibhedlela bafake inalithi lapha engalweni ngoba bangafuni ukukhulela uyazi mhlawumbe ngoba mangabe usebenzisa lezinto zokuhlela umndeni isinto ufaka inalithi noma udla amaphilisi wena ubulali nje ukuthi ubulala silent uthi lo sisi wayesenginika imali lomfana wathi angiyosikhipha isisu uthi ngahamba ngayosikhipha isisu wanginika udokotela leta amaphilisi uthi akubanga sikhathi esingakanani yaphuma ingane sayiflasha le-toilet wena uswazivuma leso sonke sawuyiNazaretha phela manje sawuvuma yini mvwane emanzini ukuthi Nkosi ngisahamba ezweni ngangabulala umuntu 49:25 abantwana bazala sebefina abantu bayobusha endlebeni zakho bethi le ndawo engiyona inginyini angizinendawo uba ngihlale khona ushone enhlizweni yakho uthi ubani ongizalela abantwana na njengalokhu ungahlelela abantwana ihleli nje ngiboshwa ngizulazula njalo ubani ongizalela yobe sekusho wena ngelinye ilanga mawulele baphusheni ulokhu uphupha ingane phupha ingane bembethe kanti le ngane owayikhiphayo uNkulunkulu usayiveza uthi lolu usizo nalo ubone nendoda eyidanile mayibuka ivele ikhalele ngesibhakela kanti wenziwa lezi ngane owayikhiphayo usesemhlobeni othi ngiyahlupheka mina ngilosizi mina ukuyibheke yini indlela zakho lapho ubuhamba khona ukubheke yini insizwa yakithi lapho ehluka khona ukuthi njengoba namhlanje uhlupheka sewulapha eNazaretha uyenze iminikelo eyenziwayo mhlawumbe neminikelo eyinikelayo iba isinengiso ayifiki uNkulunkulu ngoba wena ensizweni bakho wahlangana nentombi yathi mayikhulela intombi ikutshela ukuthi sipambane ikhulelwe waphika wama ngentaba yazini intombazane isikhipha isisu ngoba saphikwa wena mnikazi waso wavuma ubude buba kaShembe eNazaretha
mhlawumbe wenza isimanga wathatha izulu wabeka umakhelwane wathi uma ufuna ukuya ezulwini thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Manje uzomthanda kanjani umakhelwane ungakezwani nalabo ophila nabo ekhaya ngoba wena wabaleka ekhaya wazohlala lapha kuleli zwe ubalekela umndeni uthi umndeni uyahlupha. Hlupha kabi umndeni uhleli nje lapha wena kade wafika awusagoduki emakhaya sekwaze kwafa ngisho noma wakhe akazi ekhaya. Uthamba ufona kuphela nje nakhona ufonela ababili ufonela abangani bakho uthi usekhona yini ubani. Haya ngasekhaya Nkosi yami alale ngokuthula nawe uzolala ngokuthula lapha emubili. Ngoba maNazaretha lenkolo esikuyo ifuna kuqala ulungisa indaba yakho nomndeni wakho uthi mawusuyilungisile indaba nomndeni bese uhambe esontweni ukuze nasesontweni ungafiki udala ichaos udala itraffic. Abanye bahlupha nje emathempelini bafuna ukugcotshwa bafuna ukuba neyikhundla mawuthi lamlandela lo muntu ofuna ukusiphatha akaze abe ngisho induna yensizwe emakhaya. Kakhuluma enduna yesizwe ngikhuluma ngento ebude kabi prefect ikeleli la kaFirst. Kodwa ufuna ukuphatha into endala umsebenzi kaShembe. Uthixo 6 3 ithuma umuntu efisa ukuthi abe umbonisi. Ma umuntu efisa ukubekwa abe umbonisi. Liqinisile lelizwi. Lelizwi liqinisile lokuthi umuntu efisa ukubeka umuntu efisa ukubekwa bombonisi ufanele umsebenzi omuhle. Umbonisi unqabela umsebenzi omuhle. Kufanele umbonisi abe ungasolekile. Uyabona kufanele uma umbonisi ube umuntu ongasoleki ungasola uxoxa inkomo zabantu umshumayeli. Boss Indoda ebhekisisayo. Umbonisi bayindoda ebhekisisayo. Eqondileyo hayi ukuthi ugotshiwe umana umbonisi kodwa futhi awubile emakhosazini abantu. Kodwa futhi uphethe ithembele manje wafika inkosikazi izobika inkinga yendoda yayo wena unamaqhinga ulungisi kunalokhu ufaka usawothe esilondeni. Uma uvela umfunano wawungamboni ukuthi yaphi. Boss ehamba ngokufanele. Indoda ehamba ngokufaneleyo. Ephatha kahle abaphambukileyo. Ephatha kahle abaphambukileyo. Uma umbonisi bonke abantu kuwena kufanele belingane. Uma usuka nje naye lensizwa ithi Mshumayeli ngicela umthandazo lapha ekhaya aguqe uMshumayeli athi bangcwele nangu mfoka sibambani bathi bacela umthandazo ngicela kuphume sonke eMaNazaretha ngoba ulukho oluhambo olukhona sihambe siyohambisela lensizwa umthandazo. Hayi uMshumayeli avela abantu ukuthi lonobisile ukanjani uma qhamuka nje omunye makumemezelelo ukuthi hayi kuleka nkasuthi ngizothatha insizwe ezimbala size. Kodwa maqhamuka omunye nje ohamba ngeFortune noma ohamba ngePajero uthi hayi makholwa nangu usibambana lapha uyasicela lo wemoto ethile. Phela-ke sonke siphelele khona niyamazi ubaba ubani uyayibisela emsebenzini wethempeli. Uphuma ngezinajolo ngoba kube ukhona amatende axoxisiwe kukhona ihlalo kothi maseqedwe inkonzo udliwe bese kuyakelebhelwa-ke sebesutha abayanga kulona ngoba abezukudla. Uyabhekwa namhlanje ukuthi ubani obiza umthandazo unani tume ngane esontweni. Abantu babona njengoba kunikelwa base kunikelwa namhlanje imali siyaphathwa kanje bayakubhekisisa. Manjalo wena uma uzonikela ukukhamuke ngathi uphethe inqinqa lenkukhu isandla sithe lo 5 rand abakhambi. Bakhambi. Engabi isidako. Umbonisi angabi isidako. Ungathi uphethe abantu uphinde udaka utshwala futhi. Namhlanje amakholwa ayaphuza. Namhlanje amaNazaretha angenelwe idimoni elibi lotshwala. Ngisho lapha komakoti abancane abanye ungaze ubabone behlangene uthi hayi into abahlangene ngakanti bahlangene ngotshwala.
ngoba namhlanje la ibandla likaShembe kwenziwa yonke into lena uShembe athi ayenziwa. Namhlanje na kunabantu esibethe nabo lengubo emhlophe kodwa basiyelile isilevu uthi ubhemela abantu bakubo awuhlangani into ngoba lathi unyaka wezulu mase ukhona ubhema isilevu kufika abantu lapha abatshela ukuthi abayela isilevu bayafika wena lapha esontweni usifuqa ngamakhala benze njani? Benze njani? Abantu basuka lapha ngaphandle kade betshontsha bengamasela bayafika futhi nawe yebo lapha esontweni phansi kwale ngubo emhlophe. Yena uthanda isifundiso. Yena uthanda isifundiso. Uthanda kwazi. Uthanda ukwazi. Kanti Kanti lona ukhululeka kwiziphukuphuku. Kanti uNkulunkulu engasiza-ke eManazaretha. Futhi siba amaNazaretha lana kaShembe lana qotho aneqiniso athandanayo angabandlululani. Bonke abantu ethempelini abalingane. Noma ngabe uyazazi ukuthi wena unemali usebenza kahle kodwa uma sesilapha siyafana phambi kwaNkulunkulu siyalingana siyinto eyodwa. Asithi mangabe eManazaretha masithandana ngempela uyabona manje kuzothi isikhumbuzo sonke siyafisa ukuya esikhumbuzweni uma sithandana yini elehlulayo eManazaretha ukuthi njengoba siya esikhumbuzweni ngoMeyi omama lapha bayahlangana bathi bakholwa alapha esondelani fanele sonke siya esikhumbuzweni sababamkhulu asihlanganisele umnikelo wokuthi sithole intende esiyohlala kulo sonke singamakhosikazi uthenga ukudla esizokudla sonke singamakhosikazi ekhambeni nezinsizwa ngapha zibe netende lazo azi nomuntu osuka lapha ukuthi cha mangihamba ngiyalaphayana ngiyazi yophi ngiphathele kahle ngoba amakholwa khona ayathandana kodwa namhlanje amakholwa wakwenzi lokho. Phela umuntu abopha intende lakhe lamasosha alifake emotweni ahambe nomkakhe boyi-2 neveni bagenqeze bobabili akabunokubuza ukuthi abekho lofisa ukuya esikhumbuzweni bangcwele ingangizongcolisa iveni lakhe asukela umuntu yedwa ebuhleni ushiya amakholwa ngemuva akabuza ukuthi abekho lofisayo ukuya enkosini. Inkinga nje ukuthi imoto yakhe ayigitshelwa nombani mkhulu phela hayi mkhulu yahlonishwa mabiza umnikelo yona phaka amaqala bathi ayizoshaya 1000 ngoba baqamba ukuthi ezulwini ngenwa ngemali. Ethi inkosi ningacabanga ukuthi njengoba senibethe le ngubo niyofana ezulwini akangeni umuntu onezono ezulwini. Ethi hlukanani nezono eManazaretha khona niyofana ezulwini. Izono ziyasehlungu okubuhlungu sizenza ngisho phakathi emzini wengcwele emzini wasebuhleni umuntu asuke la ayehleni ngomhlangano ayohlala emhlanganweni yazi incane into ekhipha umuntu ezimini. Njengoba sisalele emakhaya ngiyangibabona omama emakhaya bafaka ihlonipho emzini abaganele kuwo bahlonipha akahambi ngamahlombe kodwa uma esesebuhleni umthole ehambela ngamahlombe iyagcina la emabeleni akho lutho lapha ngentsha phakathi komuzi kaNkulunkulu ube nomkhulu umhlubulo ngakho. Kunjalo abesifazane bakhulile. Kunjalo abesifazane abakhulile. Abahamba kufanele ukungcwele. Bangaba abahleba. Bengabi izidakwa. Bafundiswa kuhle. Ukuze bafundise abesifazane abasha. Uthanda amadoda abo. Bethanda abantwana babo. Baqonde. Babemhlophe. Bahlale kahle emakhaya abo. Babenene. Obana bazofundisa lezi ngane. Ayi namhlanje isikole asikho esontweni sey'ngane abakhosazana. Ngikhikelwa namhlanje ngoJanuwari iyalotsholwa ngoMashi sekufanele iyohlanganisa uJulayi sibalekile. Ngoba inhlelo kabi
ikodlula mthu ayinaba nje babagada amakhosazana bathi babhasobhile umsebenzi thona nenkosazana uthi ubhasobhile umsebenzi leli bandla linhlekisa namhlanje ingane wedadewethu ulotsholwa manje usebalekile asafune mento ayishawa amahloni ukuthi mase kufika abakhombe bezolanda impahla ubaba wawo uyoba yini esizweni ihlekisa ngoyise kuphela isikole ngithi mhlawumbe ngesikhathi lithi izwi lenkosi omama abahlola abantwana babo ingane uyibheke omama behlola amakhosazana kodwa sekuyafana ohlolwayo nongahlolwa namhlanje sonke kuyafana ohlolwayo nongahlolwa baba ingosana bayohlolwa kodwa maningi amabala amhlophe ephongweni kwenzeka kanjani iqala leyomabani iqala lothi le ngane ime paradise ahlanganise paradise enteni yayingaseyona intombi iphume nesitifiketi kuwe wena mama okade uyihlola wayifaka ikhashaza elimhlophe mzukwana le ngane ifike ukufa iyofisholephi nawe wena mama waba ufakazi wokuthi iphelele belingasaphelele iyofisholephi kanti ihlolwa kanjani miningi bizifihlo baningi abantu bayahlupheka bashawa yileli iqala lokuthi wakho kumphoyiso entombini angawufikanga uzalwe ingane ehospital abanye abayitholi ingane emzini bagalile bashawa yiwo lamacala waphela ungamfihlela ushaya bafihlela abantu kodwa khona into ngokuyifihlela unembeza uyazi unembeza ukuthi wena wahlanganise paradise kodwa wawungasaphelele uyawazi unembeza ngoba wena ngeke ukhohlise iyawazi inhliziyo yakho ukuthi ulapha nje uyinhlasuthi wena mntakamkhulu waphikisisa asilungiseni wena ngoba ukufa kuyeza nakhona kuyeza ukufa silungise asingafi silahlwe sikuleli bandla elihle kangaka sifanele unkosikazi oyelapho othungathi lo mama washona ngo-1990 ithathwa intombazane yakhona siyothandaza ethi-ke le ntombazane sinenkinga njengoba ku-2010 kwaku-2010 siyothandaza khona sesihluleke bonke abantu uma siya laphayana sifika kulo muzi lona siyabuza kwenze njani bathi sihlushwa mama wahamba emhlabeni ngo-1990 yonke leminyaka elishumi sazothi umama usezulwini ngoba wayesonke yoni kodwa njengoba ku-2010 njalo ntambama lahle silungisela ukulala umama uyabuya angena endlini kuzwakala izitshe ekhabetheni kufa izitsha iy'ngane lezi ziyakhala ayidonse yosi ingane elele phandle nathi uyasina seseyisabaleka kusahlala umuntu ekhaya manje nasalanda inyanga esasitsha izosiza yathi inyanga nje ibeke iy'khwama zayo phansi ingakaqedi isathunisa ley'nto zayo kwabonakala ngesikhwama siphakama sahamba yaphuma inyanga igidile landela isikhwama iphindanga yabuya lapha nje othomathe bamshana bazojibuye ekenani nansi imizina kodwa iphindanga yabuya sasa kuphinde silandabale uthi-ke sithe ngoba wayesonda esonte yoni sahamba sayobikela iyoni amakholwa lapha esonda khona athi azofika ngolesithathu ntambama esilethele umkhandazo asibuye size ekhaya ngoba besesihlale esonteni othi sabuya sathi nekuhleli ingenile inkonzo zaseyiphenduka iyoni edresini kabili kathathu zashaya isigubhu akekho watshela omunye ukuthi umnyango ungazi usathi iphenduka edresini wangena phakathi umama wasala isigubhu endlini wasifaka unyawo saphuma zabaleka iyoni uthi-ke maNazaretha ngitsheleni mina ngoba ngiyaliswa ukuthi nithi ushemba ngehluleka kukho kuhlula ushembe
sasesithi thina kulungile sifole ekhaya sasesibophela sasizinsizwa sibahlanga sahamba saya khona lapha masifika sifica umndeni uhleli ngaphandle ngenhlanhla uNkulunkulu wayelaphaya elokhuza neJudiya unyasi lwezulu 2011 uma sizothandaza unyezi nanku lo muzi uphansi laphaya omakhelwane bamile emagqumeni bafuna ukubona ukuthi ngoba sekuhluleke nenyanga ebeyithemba yini ezokwenziwa uShembe ngoba phela uShembe umuntu sasesithandaza lapha ngaphandle sabiza leli gama sadonsa uNkosi yethu uSimakade sabusisa amanzi sawuthela umuzi ngaphandle sawuthela nangaphakathi sasesibuya sathi mndena sambe bathi bayesaba ungena sathi hayi asingene manje sefika uShembe angazona ngoba uhambi novuka nathi ugcina ngesabatha lengubo emhlophe uyozibone ngesabatha elizayo awuhambi vuka nathi awenzi laba nathi uyinkinga nje mathiwa kuyosetshenzwa thempelini awubonakali kodwa ubhizi lokhu uthandaza ukuthi ucela uNkulunkulu akhumbule akuphi inhlanhla yemali yikho udlala super-bet ungawini nje nangaka amaphepha lapha kubhaka uma singena sasesingena kulendlu karawundi sangena sahlala ngapha wangena umndeni wakuvalile sasesiqala inkonzo yokulala yaphela inkonzo yokulala sasesingena enkonzweni abayibizela uShembe sathi mndeni sibeka nichaza ukuthi uShembe libizeleni yasukuma insizwa lo mama yathi Manazaretha cha sinenkinga lapha ekhaya sishusha umama uyabuya sicela nisithandazise Manazaretha sasesibuza njengoba lo mama nithi uyabuya wahamba kanjani emhlabeni wayephethe kanjani lapha ekhaya wayesesukuma omunye wathi hayi Manazaretha umama wayengalungile ngoba uba besahamba emhlabeni umama ngengane ezimbili zamawele ayitholayo ngelishwane lezo ingane zashona zombili nani ithuna lazo lapha ngezansi ensimini wazala ingane indoda ingasekho na wena ebizeli imbuzi unenkinga mawujwayele nje ukuhamba lapho uvuka nathi okubuswa ukubo beyimbuzi biswa khona ibhakela kanje ebhidela imbuzi lekade idliwe endlini bese kuthiwa siyabonga wena umsane ngathi inkosi ingakubusisa awukabazi ukuthi nasa ungakazi ufike emzini kubhulwa njengoba sasifike lapha nagula inkosikazi iphuma impethu esithweni sangasese uguqe kanjani impethu inuka lapho eNazaretheni babethi mabemphakela lo mama abakuba ukudla babefike bemnyango impethu bebishube kanje ngoba bebalekela impethu esasedlwele indlu iphuma kuyena kathi mangabe sivula amehlo lenkosikazi asengithi mina mama ngicela ungene uzohlala lapha usho ukuthi yini enkosi ethumeli wathi hayi mntana ngene lapha ngoba uShembe uyashisa wathi kodwa lokho kushiwo zingane zami ikhona ukubambile yonke leminyaka lena ngahamba emhlabeni akaze ngifike ezulwini akaze ngifike emndenini ngiboshona amaqalo amabili enokuphinga kanti necala lokuthakatha awu noma usukhona noma usukhola uhlukane nelithi ngoba iningi indlela zokuthakatha yabona nje ubadlisa indoda ukuthakatha lo indoda yakhe iyahlala yozela nje yona ngathi iphakele inkukhu awutshele uma nje uba kukhulumile kodwa kuduma imoto manje yahlala phansi nje iyalala njengomunye ngapha ngakithi washiswa unkosikazi wakhe kanti uzohamba aye kwamakhelwane kunomcimbi wahlala waze kwashwa wazumeka kusona hlala inkosikazi indoda ayibuyi kwaze kwasa manje sifika indoda ekuseni uyathetha unkosikazi ulalephi athi indoda ngivele ngazumeka lapha usibanibani usofa ngalala wagcina khohlwa ukuthi uyena owenza lento wathi wesilima ngangakudliseli ukuthi wambulala emzini yabantu kumsuku phela ngoba bayasiphekela kodwa iningi lethu kade ladla ngoshekasi bathi ibhekisane nentambo uya-enta nje
avuma ahlale nabanye amadoda. Yakhulunywa nomzane uyahanjwa njalo siya-20 hey umama usho umkakhe uthi umama hey banesona abantu abadlisa amadoda banesona yabona uma wadlisa indoda akuyikhipha lento amdlisa lokhu uzofungana ezulwini hamba uyikhipha usofa ungaye ezulwini sengiyagcina umazi ufukuza elinye ilanga kwakulapha eGibhithe kufika inkosikazi enkosini yamaNazaretha ishile le nkosikazi emzimbeni ethi baba yinenkinga ethi inkosi yamaNazaretha yini mntanami uthi njalo mangilende ngiphupha umyeni wami eza kimi ephethe amanzi ngendishi uthi lamanzi angcolile bese ngithela ngawo uthi ngivuke ekuseni baba umzimba wonke ubuhlungu ngishide bese uthi nguphi umyeni wakho athi usashona athi wedlula kanjani emhlabeni baba wagula waficwa isikhathi sokuhamba wedlule emhlabeni ethi inkosi yamaNazaretha cha nkosikazi wabenzani umyeni wakho ngoba wabulawa uwe ayithi njengoba sidaliwe njengasifana khona imithi yentando othi uyamfaka vele agulafu ngoba izosakazwani nemithi omdlise nje avele agule ahambe emhlabeni icala lokufa kwakhe lilotshwe kulo uthi-ke lo mama baba umyeni wami wayenolanga lalingafakwa ehlaza lathi uthi ngothangani yamakushiwo ukuthi indoda ihlaza laba bethu basibiza ngamabhubesi engaganisi ubesi uNkulunkulu wami uyabona mzwana ufile ukuthi ngeqala ozwathuka indoda sabisa ngamadoda ingane hey uzokubulala uyihlo wena wazi uyihlo isilwane kuluganiswa uthi ke lo mama baba lahlangana namanye amakhosikazi ayesethi hawu masibanibani usakhala ngokuhlushwa indoda namanje isikhathi esingaka le ndoda yakho ihlupha awazi ukuthi indoda ilungiswa kanjani wathi lona kangazi basebathi hayi ukhona ubaba usibanibani laphana uyayikhipha lezi zinto zokukhemika amadoda khona abayikhipha ngisho ebuhleli kuyaziwa nje uma kumhlangano uthi nedokotela kamasipalibani uma ufuna umuthi ukuthi indoda yakho ibe yisithupha hamba kuyena emhlanganweni ukulethela nje iTrail Emgidini kade lokufaka imithi sobonala amanye amadoda egithi uthuluka wedwa nje wena kodwa ubonakala wenza ayithi nawe uphuma ushukela ana ukuthi ubaba lokho ekusivile uthi ke lo mama baba basengihamba ngalo baba ngifika kuye wathi ngasiza kantanami wathi ngizofuna umuthi baba ukuthi ngilungise ubaba wekhaya wathi unasi isibindi uthi ngathi baba nginaso uthi wayesenginika indishi wathi mina mntanami hamba uyogeza lapha kule yandlu amanzi ungawachithi uwalethe lapha uthi ngasengihamba ngayogeza kuleli ndlu yakhona ngasengibuya namanzi uthi wayesewasefa lamanzi wayesethatha lokho kuyinsilo wakuphezulu wayesehlanganisa lento engayazayini yayihlanganisa yayisiphenduka lento yakhe yayikho ithe ngathi ijusi wayesethi lalela-ke angithi umyeni wakho uma umphakela ukuthi uyahlukanisa wathi lona yebo wasuthi uma usumphakele uyothatha lento uyithi khwambi kukhali wakhe wathi uyozwa wena uthi-ke baba ngakwenza njengoba uthi kodwa nkosi yamakhosi indlela ubaba wey'ngane zami owayesesithingithingi ngakwase kuyisono ekhona amadoda ukuwabone ngisho esontweni uNkulunkulu wami phela indoda edlisiwa uyimbuzi noma uhlangana nayo endleleni ihlaze yethukile ihlahlamehlo engathi ingabe iphile ezithilongo ubona uma ngathi wakungaphosele ehlathini uthi ngase ngimfakela uthi ngendlela eseyiyona wayezwa mina ngampela kodwa kwahamba uthi lelinye ilanga ngathi ngiyamthuma ethi sibanibani lenza umuthi lithi wangigolozela uthi ngase ngibona ukuthi hawu shothi umuthi ususelile phezulu
uthi lesikhathi engigolozela uthi ngase ngithatha umese ngithi ngiyamthusa phela kanti sothi subanga lo mese avela gwadze kadlule emhlabeni wathi uShembehe wena wabulali wadlisa umuntu umuthi kwento engadlile hamba uye emndenini uyocela intethelelo ufike uvuma isono sokuthi wabulala ingane yakho bese uhlawula ukhipha inkomo lokuthi wabulala umkhwenyana uyovumanini uyosivumanini wena leso wasezayo emzini oganelekile ngoba khona abangenabo nje omama yesala babulawa yibo ungeke mdlale emini isalukazi wasifakela ipoison asikho nje sabulawa uyena Galatia 4:16 ngakho sengisitha kini ngoba ngihleli iqiniso na asicabanga nazo yebo kuyala kwethu uyala kwethu awuyanga ngokukhohlisa namanyala nawuqili kepha lokhu sivunyelwa uThixo ngoba sithenjiswe ivangeli njalo siyakushumayela asenze ube usebantu senza ube useThixo olinga izitho zethu ungazanga ngezokutoboza nakanye nani niyakha azanga nangecebo lokufisa uThixo ufakazi basani bethu lapha ekhaya wathi uShem kube mhlophe awuyikhona ungabhajadisile ma ungakangeni emazini uNazaretha awugqoki wathi ngisho ingane lezi zenu ezalwa yini maNazaretha uma ingabusisiwe ingane awuyifaki uNazaretha sasike noma ibusisiwe into eseyigcwelela igqoka ingubo emhlophe sayithola idilosi nayo leli thibithi lokufundisa kwabantwana siyafundiswa yini ngenkolo nasemakhaya siyafundiswa yini ukuthi iyathandana kodwa uyayibona ingane ongenzi umthandazo le nasethempelini noma isethempelini noma ibukela iTV ekhaya noma uyibona ziyibukulelele lezisi ngeyithebukulu nangapha amakhosazana ayidlalela nje awazi idumeni uyethombozi bombula abanina nsuku babuke emehlweni akakhulumi lutho nje baphinda bambonza suke futhi yini na ingane asifundisi ingakathi uShembe ingane ayingayo emhlanganweni ingane mayisencane ingayi nasemathempelini ngoba sizobona yosina zekana amatamhlophe manje eqamate lengane inkosazana noma inkosana wathi noma seyidanile lezingane ngeke bathola abantwana ngoba indilosi yamathiyohlala esibelethweni sengane sothi umuntu usedala ngabathola abantwana kanti weqamate lengane inkinga ethempelini bebengaqhuzwa bayayekwa ziyakhuzwa ingane ethempelini zazi ukuthi sisesontweni kube nogosa athi niyanibonela nogosa ohlala ngasemnyango okugoso wamakhosazana okhuzayo nangapha obaba abakhuzile nje mathempela mani kuze lisuku umama ngale ayokhuza obaba bayithulele noma mhlambe ngoba letho nasemakhaya yenzela lokho emzini ezalwa kuyo kuze komama nomthetho wedlula ubaba ethi inkosi imali ifanele ibandloni buzenza lisuthi asuthi uthi ufune ukukhuluma uzelanga indaba uzokhuluma abantu angakhuluma wena mama Nazaretha uNkulunkulu angithethelele nokuthi isikhathi senu balandeli bebhola nazi inhliziyo zenu ayisekho lazini ukheza nePirates uNkulunkulu angithethelele inkosi yami lo-50 second half liyophulisa abantu liyothunga nasePirates isikhathi uNkulunkulu ngabe nathi asikhumbule ukuthi konke sikufisayo inazi lezulu senzele khona asandisele imihla yokuphila phansi okuhlungelana uNkulunkulu unazi lezulu abusisele isivile amen.